Hello everyone! Mayam ngasidi kemta introduction da matam manghandabida direct to the point lakcharage. Mayam ngasigi video asidi 5 minutes hacks ki fashion hacks khara try tawjage. Moina video da diyam lai lai na utle do akoina reality da tawbaganda aseng bagi yabra yadabra haibado ai try tawjage duga mayam da utcharake. Mayam video se yengdringe mamang da agi channel se subscribe to bidruba singna subscribe to biramo subscribe to bakanda bell icon du sunan biramo do tarde aina anoba video hapakpa kunigi mayam da notification laknaba adu tarde mayam let's go into the video. Sigi video sida sigi nupi sina skirt frock asang ba mase le duga belt ama phare khwang da duga jacket am le do si try tor je me am ya bra da bra hab do sigi video sigi da mak ai sigi skirt se louser age hook chal lani duga belt se ai hair band colorful album lay ai bidinate ai gidinate se am saura ni mapuna si vidya thoi ki ne adoma je ma waiza batare mana ai belt ki mahota si na phage duga sigi jacket se lit lage smile mayam sigi dress sigi final look smile re mayam si dum yai si smile se laga dum thokpa yani dum mapanda kashu mina khangoi ba si se dum aseng ba tube dum mani ba thajana bane kashu khang mele do sigi hack simadi ai like tawre sigi video sunna mayam khanga ma lore do si jam common ba fashion ne mayam na jam try tawna bane si je khanga na kana ma mana khong adi da punna thingjalaga ai ha je kaino khangau amat hangau na ma madana khong ani ma punna thingjalaga na ma maduna ngap tongsen ba adu si je ya bra da bra ha du yenga se sigi hek sigi da mark si khangau se lozer re se try tor si torni khangau isi ba tar da me torni Oh my god. Ma'am, final results my lady. And the ma'am sees a ying with the body dum yai pazeba do go sodium full. Smile like a small panto or sodium full. Do dum ying with the body dum yai. See videos with a mark oversized mentioned a little need to go. Mana na kudang na mama lautoka batan palani tuga maton to kisanaba disturbance am tawina sige hek sige da mat agi sige shirt se laujare mana litlani mana dorni Zare sidi mayam sigi hack sigi final look smile re adu mayam sigi hack se sigi furi se smile lit laga kashu mapan thokpada di kashu lit pe yaroi da dum mayam na khangni adu dum room manung da photo shoot to bagum bagi dum dilen bagi dum lit pe yani smile sigi video sida khanga malawdi ngasai gi dumaina khanga ama nakana mamada khanga ani makhong ani makthinjalani duga nakana magiduna khutingjanba
Sisna ay ipang pame sige hack sina ado sisi yabra have the try tawra say sige hack sige zu masagi khanga do cha mana lomjare sige zu mana nakana mamda chalani nakana mamda chalani duga duga sidi lai ma'am sidi source pundre tada sige hack sige final results mai lai re ado ma'am sige je sige hack se dum phadi phaje bu ko post dum tai ba duga real life ta ma pan da thoga set bu di ai di confident di lai te si set laga thopage do dum comfortable di oi phadi am phaje do si set laga dum chat pa ngam ba mi na dum si je dum set pe ani ka shu khang mi na khangau ne ha ba ka shu man de ba phaje sige je ado sige hack si ma di ai like tawre mayam video si bulo fawe mi bagida mag thank you very much video se comment tawgige comment ta habiramo video se nungai biragadi like tawbiramo mathangi video da mo na se mayam ado sigi 5 minutes hacks beauty hacks kumba to try out to baje mayam part 2 se maning bra habidu su comment ta habiramo mayam ado ta de mathangi video da mo na se bye bye ta ching 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 ga ching 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 ga. Hello everyone. Hello everyone. I'm tea house on that. How did I get there? Hello everyone. I should take a limb.